Mbabazi avuga ko ashaka kugaruka mu Rwanda akababarirwa ku byaha yakoze ati afande wacu Kagame ni umwana mwiza yakubabarira kuko n'abakoze jenoside barababariwe kandi we nta cyaha kigaragara yakoze nuko bavuga yuko yafashe umwana ku ngufu ndetse n'ikindi abasabira imbabazi nuko kurikirana amakuru n'ibiganiro kuri channel MLZFF TV ukore subscribe share like comment tuturana n'ibiganiro bya buri munsi kubwo gutandukira nkaba naravuze Rwandamure jewe inciye bugufi imbere y'abanyarwanda mwese murebe mu maso yanjye muri uburyo ntekereza mu mutima wanjye ikindimo ni iki ngiki nago ndi ikigarasha nago nkorana n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ibyambayeho icyambere nsabiye imbabazi reka mention ingano birangire ndasaba ko ushobora gusubiza abantu tutari mu rwego rumwe nambo adashobora kuba yakumvaho rimwe n'abanyarwanda bikabatera umwiryane ubundi Robert azaza ryari anytime naza RPF president wacu no mubyeyi yababariye abatari ngewe abantu bamenye amaraso abantu bakoze ibyaha bingana umusozi wose akababarira ni gutatababarira umwana we Robert ngataha u Rwanda ngafatanya n'abandi kubaka u Rwanda yewe neyo bankisha akanyafu ariko bakaza kugera igihe bakandeka nkisanzura nk'abandi mu Rwanda tugafatanya kubaka igihugu cyacu ni Robert aba ndasaba imbabazi yuko nafashe ubwenge n'impano yanjye nkaba narahanze igihangano nkagihereza umuntu fulani ushobora kuba yarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda akabuvuga nabi ndebera ndasezeranya RPF RDF ndasezeranya abanyarwanda mwese bakunda igihugu cy'u Rwanda n'iterambere ririmo ko guhera umunsi wa none magararanye namwe kwamamaza ibyiza twagezeho kwamamaza ubumwe bwa leta y'abanyarwanda kurwanya uwarwanya leta y'u Rwanda y'icyama cya RPF naho ufite waryihisha aho waba wifise hari hose rirahareba ngewe ahomba narababwiye RPF ranahazi gusa reka mbahereza ikaze nanone hano ku muyoboro mugari wa YouTube channel utugiye kubagezaho amakuru ajanye n'umuntu bita Sergeant Major General Robert Kabera. Uyu Robert Kabera akaba yaramenyekanye mu gihe kinini azwi nk'umuntu wari ukomeye mu gihugu cy'u Rwanda ariko ntabwo byamuguye amahoro habaye ikibazo ava mu Rwanda. Uyu Major General yamenyekanye mu 1999 ubwo yakoraga indirimbo yari yitwa Gihugu Catubyaye yari umusirikare ukomeye ubwo yakoraga iyo ndirimbo mu 1999 nibwo yahawe izina rikomeye cyane agumya kuba umusirikare w'igihugu cya RDF ariko ku itariki ya 12 Mutarama 2017 yazamuwe mu ntera ahabwa ipeti yanafite ipeti rya Sergeant Staff azamurwa aba Sergeant Major nibwo yagiye azamurwa mu mapeti kubera ibikorwa yagenda akora ko yari yarihebeye ubuzima bwe bijanye n'indirimbo ndetse n'igisirikare ariko ntibyaje kumworohera yaje guhura n'ikibazo ubwo igisirikare cy'u Rwanda RDF cyakoraga iperereza ku byaha yari yakozwe yararimo ashinjwa bakora iperereza basanga bamuvuga yuko yafashe umwana ku ngufu w'imyaka 15 hari mu mwaka wa 2020 nibwo RDF yakoze iperereza ibasha gusanga uyu Sergeant Robert ngo yaje gufata umwana w'imyaka 15 aramusambanya uwo mwana ngo ni wo mu muryango we aho yaratuye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera acumba bamugikoraho iperereza nibwo yahise atoroka yinjira mu gihugu cy'abaturanyi cya Uganda ahitaje Kampala nabyo yivugiye n'ikiganiro yakoze uburyo yatorotse aca ku mupaka wa Gatuna ahagana Nyagatare niho yaciyeyo hamwe n'umuryango we
ryateye na telefone kugira ngo bataza kumuturakinga bakamubona. Aje kuba mu gihugu cya Uganda mu 2020 naho yatorotse, ariko ntibyaje kumuhira, byamugoye nabi. Tariki 16 Gicurasi 2022 yatawe muri yombi na polisi ya Kampala cyangwa se muri Uganda, bamukekaho kuba yarinjije imbunda, akaba atunze imbunda mu gihugu cya Uganda mu buryo butemewe n'amategeko. Aje gufatwa arafungwa bimwe by'agateganyo, ariko ntago yagumye kuba muri gereza. Byageze nyuma baramurekura bimwe by'agateganyo, ariko nibwo yagize impungenge nyinshi, kuko baramubwira yuko bagomba kumwohereza i Kigali mu Rwanda agakurikiranwaho ibyo byaha ashinjwa, kuko bari bamufashe yarari mu maboko y'ubuyobozi bwa Kampala muri Uganda. Ndakeka ko nkuko mwabonye iyi video arimo asaba imbabazi, yarimo asaba imbabazi, avuga ko ashaka kugaruka mu Rwanda akababarirwa ku byaha yakoze. ati afande wacu Kagame ni umwana mwiza yakubabarira, kuko n'abakoze jenoside barababariwe kandi we nta cyaha kigaragara yakoze, no kuba avuga yuko yafashe umwana ku ngufu. Ndetse n'ikindi abasabira imbabazi nuko yagiye asubiza abantu batari mu rwego rumwe, nka zirangije ngo ni ba Gasuku, agenda basubiza, agenda akorana ibiganiro n'abandi bantu bagiye bahunga igihugu nka ba Yago Pondati bari mu gihugu cya Uganda. Nabo murabizi bagiye bahunga igihugu bashinjwa kugenda bakora amatimu akora ibitajanye na leta y'u Rwanda. Ibyo byose akaba abisabira imbabazi, ariko kubera mu bijanye no gutoroka, izina rye rya Sergeant Major General Robert rikaba risa nkaho ryamaze guhinduka, kuko yagiye akora ibintu binyuranyije n'amategeko. Nibwo waheraho unamwita Robert Kabera, niyo mazina ye bwite ya Sergeant Robert kavaho, kuko ubu nta hantu habereye Sergeant, nta hantu habereye Major, ntaho. Dukomereze mwaya makuru. Polisi ya Uganda polisi ya Uganda ikaba ishaka kugira ngo mu kuba yaramurekuye, ntabwo ari uko basanze adafite ibyaha, ahubwo bamurekuye mu buryo bw'agateganyo kugira ngo akurikiranwe ari hanze, ariko buri gihe akaba asabwa kwitaba polisi mu gihe iperereza ritaranozwa neza. Ipererezwa riracakomeje hano mu gihugu cya Uganda, niyo mpamvu bamurekuye by'agateganyo, ariko akaba yitaba inzego z'ubuyobozi kugira ngo bagumye gukurikirana icyaha kiwe, kandi ari nabwo bakomeze kuba basaba yuko bamumwohereza muri leta ya Kigali akaza hano mu gihugu cy'u Rwanda agakurikiranwaho ibyo byaha byose aregwa. Iyo ni leta ya Uganda ibivuga ko agomba gutaha mu Rwanda, bakamwohereza agakurikiranwaho ibyo byaha byose aregwa, harimo icyaha cyo gutambikira, agasubiza abantu batari mu rwego rumwe. Ikindi akaba yaratorotse igihugu afashe umwana ku ngufu y'imyaka 15, byo bita kuviyora. Akaba harimo n'icyaha aregwa muri leta ya Uganda, vuga yuko atunze imbunda mu buryo butemewe ndetse mu gihugu kitarice. Uyu Robert rero akariho yahereye asaba imbabazi, kuko baramufite, arafitwe, nta hantu yaja. Niyo mpamvu arimo gusaba imbabazi ngo ataye mu gihugu cy'u Rwanda, ngo aze yifatanye n'abanyarwanda, kuko nta kibi yakoze cyatuma atagumya kwifatanya n'abanyarwanda gukorera igihugu, kubaka igihugu, ndetse ko yababarirwa.
ongera ndibutsa buri mwese utarakora subscribe hano kuri MLZ5 TV agomba gukora subscribe, agakora share, like, comment yatiye twana mu biganiro bya buri munsi. Niba ikiganiro cyawe kuryoheye gisharing inshuti zawe, utere comment ndetse uriking kuri iyi video kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byacu. Aya ni amateka ya Major General Robert Kabera, ubu akaba ari mu gihugu cya Uganda, ariko izina Sergeant rikwiye kuba ryamwamburwa, akaba agakomeza akagira amazina ye bwite, amazina ye Robert Kabera. Nubwo yagiye akora ibikorwa byiza, ariko nubwo yari arimo ashinjwa ibyo byaha, ntago umuti w'ibibazo ko ari uguhita atoroka igihugu akaja mu bindi bihugu, agatangira akifatanya n'ibigarasha kuba yaratangiye gusebya u Rwanda. Icyamuteye ubwoba nuko ngo baraza kumweza mu Rwanda. Leta ya polisi ya leta ya Uganda ikavuga ko igiye kumwereza. Byamuteye ubwoba, bibona nta hantu ari buhungire kandi bamufite. Aribwo yasaje imbere ya kamera agatangira agasebazi, agatakamba asaba Perezida Paul Kagame ko yamubabarira agasubira mu Rwanda, nubwo bamucishaho akanyafu bakamuhana, ariko akagaruka mu gihugu cyamubyaye, ndetse ko yanatambikiriye akarengerera agakora amakosa y'umuntu, mbese nk'ari nk'umusivile. Ayo ni amakosa agenda ashinjwa uyu Major General Sergeant Robert. Asaba yuko yagaruka hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Robert nibwo yatorotse 2020 ashinjwa kuviyora, ariko kuva uwo mwaka kugera ubu